It's all about the journey, the journey, the journey, the journey. You're welcome to the journey. Now we're choosing a me at the pray at to me just share with the journey so. Said ye any datano. Now what you be a yet pray na ye ne a kukudam. Any akotsene a omu edikain ewo abrabo. Any a jumabia yina you find it yourself. Na ene mini penny papi and a baby chinkomo ewo the journey so. Na ansana no. Asida kese enkoma abo form so yasin. Na what you be a bit me the journey ebro ewo Adom TV so. Eye give us clean care, time herbal mixture, lip tomato paste, and na a fake KNG herbal capsules for, and na a soya sin ya di chumedie, bro. And then my guest is no other than me papa, me boss, I Nkosuohene. Waga, Ababa. Mama five. We Nkosuohene, Nkofa wahi, nana, edi bebrebe wo wi asi Nkosuohene sasen. Me da say. And you are doing well. Thank you. Sure. Na yakaze Nkosuohene me asantini me fasanti achimobogu. Oh, okay. We free obo any bullet chrome jaso a na wo konkwanta ho na sa akodi ensufi. Hey! Ansa na obedu mi mikro. And ye hu? Na say ho de ho eden. Hey! Wo to fast one so amachi de butu ya wo. And come back baby sir. Say ho de. So mo ya asanti achim I think north. Okay. Na konongo ye central na ye ho south. Na chesa achim ho ne de. Yeah, ho de emu ho de pa. Stars go on suruma no. Ba shirem bebiri. Na edin Nkosuohene de me cousin bi. That time you call abim na papi e wa brochi nti na kakra ofie. Nti edu anyimre sa na ma kope kakra na me aba na boys ye nyina dadaba benden. Ho na nye bebiri mum ene awia nso na tim kofa bi o ma ho nso ba na boys ye de bibia keka bobim ti me cousin no no say kwame said the woman yema kosu die esem ye from Nkosuohene na said ye si edin ebia wosunsanso no na edi machia besi na eja onso dia be hu me. How is the journey in abroad? So wo Ghana yema Nkosuohene now what to cross which are you hakot na bruchi it say abna yame anim ni me ko abrochi na misha. Hey! Nkosuohene 20 years. Italy them dika ko na popi wo. Italy, Germany, Denmark and now I'm in UK. Wow. Nti no abroche ne ko ya che na me ankasa Ghana na majuma me de me ho ahyem central juma nti no. Na me ti by every year be 5 times a year. Wow. Abroche abrabo no nhwe abrabo no kakra compared to Ghana has say in the media now we find yourself no. Who say nka wo Ghana nka aboa mo essence wo abroche na wo abroche na aboa sense nka wo Ghana. Metimi aka say ejina ha. Okay. Mo Ghana nka beboa mo abroche no so aboa. Fi say amamatimi akọ school ha no manko school ankodu ba bia sa. Ba abroche no you start say Facebook live kwa na mai YouTube ajuma me na me yele win first interview to YouTube. Wow, and then one man go for YouTube. Ele try Zach the iPad in try say interview. Ko he me le we what I say that time no na Facebook live be any ho wo ye no why dey say that time kwa ye mu bi ni enim say ye dey giska into bu ho a wo na abran me ye interview na me do movie asa akoto so na fi copyright na nyenne me nya cap that time anya bibia ye be funny say when nya ska but and so boa yes my personality na dino so and said what I say yeah na say adwuma nya nyina na yiska debi sometimes me cause I don't deal with money me sika de ye but me no we adwuma said ye be ya dachi bi no se empo nyenne na obetwam ka dachi bi no me nso adwuma na me ye betimi aboa me Nkoso e ma ha o se ma ha me how ndepi sa o de bi me na be ha ma una ha ma na me ha ma na be ma se so na ha ma sebi se Bible no kraka se oba ni be abeje o ma wo no ma kom wo abom ye share o programs all the time all the time nipa for snebe ye ni ebeda ho. Have you been in any situation a little for you to be that because say me show videos enye wo say yes sorry to say na kasa e deep. Have you been in any situation in this journey a little for you to advise people say mama money nda ho na nipa enye
amna nyame anim ni ye ka se hustler na minim fi se men kwala brim man da emoje ye kwa broche ni dumre baby na ye se wankasa no se de ne mekono uyi hu firim garage na ya da bida I'm telling you. And when it comes to namfosem, na mpem bebre ni ameka namfosem because me nim de damfo betimi aye. What you say? And ya me o kan hia no no kofom na obi akohu ba bia wo kasa fi. And ba no relationship mu nso a mame sabi o ye nyini sa but ya fa ne yemem. What you say? And emre bi na meka abuse asem na bi mu ente ma say listen. Ye mu bi yen yakọ abuse wo relationship mu. But when you catch them, maybe back over JD. Me, I'll drink some home. I'll be me plan on my career and me person me call. But I be a person me comment pound. But then I'm so bad who send me. Nkosuohene minti mu kasentino. No apek crime so no dia faso. The experience in the man ya fambi. And I be now so mitimi say ya dum bi nyame dia mame. And then the prophet then yes me prophet then enche. Nti no mu ready. Adum bi nyame dia mame nti no mitimi ehu ade bi obi kra twere e da ne topic e de mame just to talk about it. Oh na da bia me mpa me bono say de me ye no me ka no me person ka me nso me di so. Person so nyame shouting na e bi wo hedin. Obeka che obi sese bi o mo adwaman so na adwaman so ati ase nti no kakra e hu wo krom nana bobo bi so na me video say hi David me video me some fango send na le then na utiminya all these deals because you are so connected to empinyifo yenhwe bibi nana ho brase ana suti ana day na wadu pempenso na wadu in this journey of your life dedi kan nyame nyame ni mu a untimi nya hwe de to so mienu ntete ntete mi ya fa nhye wa untimi obua show kra bevro ntete de odu obiem ma me abraham a bible ewrade bi no kasa ya wado kwatwea me hunti what I say na empen no so no ma me bron ho aseme nipa yes en fam ni ba bia wo enkire se dabi se bo bron ho azie no nje se bi wa ho ofe ne ya te ya je en na ma ho brase nti me da bia me ka say from Asante to Mobogu and you are connected to Abrochire you are connected to even President Kufuor interviews you are connected to Kufuor to me share me say you are connected nyame ibi pa nti no me dia da nyina be ma nyame ekwe me fa so me papa we anasa me boss Dr. Emmanuel Boteboket me catch ho bedwuru na me dia seda be ma enkrofo bi mudi animu na me remfi wo da it did to any divama kumase mi aminua ono na mi beba Ghana na mi hu se flyer bi dabonten ebony amachi dede bisakai de kofi bi na ono na de to ho ye divama na msi Dave chale wo ye pusho dia mi baga no so nkoso nyamia but me connect wa manipa na wo ye to connect me manipa no no so nkoso yin de betime tuanaka na mso forget it me baga because this is it was the first show me be no no me njo me ba me Ghana da na kuma sensu ni bogu de ya so ye omo kwa ba ya na boss e frame na me so no ampo no so me na happy man ya media na kwadum TV Adom FM na could ka show ni ho asem kakra me makoya wi nti day na so me am tu me car na ene ya Maclean Hotel Kumase yakọ akrobeto eda so as MC Amanda enso eda so bado nsa Amanda no hwi no onse nkan nti na akrobeto so nyina stage na nyina bigina me so na dan di nyame hye no wen munyam ti ewie ye na o se na wutimi shake stage say na mse yan ewie papa say me ntwen na mse me de me kọ Ajana me dem was Nkosuohene me say twen na mse dem de me kọ me kwa me say you have to envelope brown be ato mama is any more there it's free ho me time papa kwa na me nye say obey me international brand ambassador me meet any programs are me ya na da so nyina no me generate commitment but na me na me pese me bo adwuma no ho deru ti do ba bi no ase peso oye bibi mame na me say na ye keka ayina me ka chen say me ne nsan hwe ti no but they do honan say adwuma na ye be yen say agreement ni adebam so one day me or say me go studio and coach pictures man I'm for what
and also on the Minko Tram. Madam, what are you crowd? I'm UK. Now, quick, me trouble near. I've a yawa that be me or say FDA for approve it. Billboard, BC, I was like, okay. Wow, Nana Homa me. He was like, okay, not just a dear ahom brassier, it's me a no. Yen try your home, engine cracker is still the gin. Yako akoji enkrato oba oguswa eshe de Jenny yeda aboafo awmaso yasin na wochwie etimi de djumade ebrel ene me guest afi no watena se a eye Nkosuohene nana yeni komo mate tino na yesi sika eze kakraba mu online tino heka bibia ene se me yese meba na mabaye marketing so kakra e dia mafi se adena yede wabobo ho sa na enye ne fekeke so ye ho adwuma an adwuma na no when we the phase of your friend is happy man betters ye hu se we program bi omega ahimfi nkomo eye wa wo die anase Miami program but yes okay but obi studio no die obi dia ye hwe industry say yes sorry I say industry say niama nkoso ye pay investors enkwada ehwe yen enekwa parents bi wo ho a omunya anije se ne babeba entertainment industry all because ye ro ye ho obi afa camera sine ma wa ye obi dia ye star. Is it helping this industry? Did can help it but baby as say social media no eduno mama aginsem wow o ampa aginsem pa na say ne yen Ghana fo ni bi no senye obi ni obi na eko obi di obi atem a yempe se utufo yempe o preach yempe o kan kwaje sem yem da bi agise obi di obi atem agise obi awro ne ho na wodi tese ne nim ho ene nam ho ansana nipa ne amana attention wow intina de nso a nipa pe no se bi the journey a we ya peyi de bi ehwe ya nhwa nka season 2 nka anye meboa ti sa na obi aso ye ene obi okra ntokwa ne mfa na obeje akọ obeshe daji akọ banana yen hwe bibio waji akọ awie no wonya wo likes ne followers no what check wa brabo no na me pese meka no what you say enipa ne bebre fake life yeah ya onkofo bebre nso a sebio panimfo ya no omunim sem panimfo bi hwe wo what you say na me call baby wo emma panyin bi ka de e wo me page na me see afina mbisa ni pana say na nkofo omunyina wo ho but omu the different names bi and na agege yes because we bia dey follow me interview bi ewie mo hona deputy minister bi test me say aya afa asumasi nso bra wo show ne so you see oh nipa ehwe show no yes enti eno na yesa wo na wo ye no ehin na wo ye show no de akodu pese kodu wabrabo na wom no adien na be hin fam pempenso be na pese okodu yenso na ye hwe sankrofo ye ka wo bi yes yenya na ye ma wo that is what we want what you say it's almost be ye no more enti no na sa na abrabo na koye ansa na ye be kono woni actress bi etwempena mansam bi bae actress me fa sure there bi actress bia ntwetwe nsem bia kakrama and na nya empratwe but me who I think if I'm not mistaken Gloria there now can go suffer there now oh yes yeah so show yi and your planning say you person ye show tini ye person ye hype show no atil say be ye we oh to say oni eyi de no but rather unfortunate na sa time no me say nsem bi kokoso okay tino onu posti me na ma posti no and Frenyoma ekoka sembi fa no say I'm so on if I'm not mistaken on the type of Oba Gloria but on what pay to say Beckham also and Gloria didn't make picture koto ho no and I'm was it daily guide and I be say kofa say Gloria is showing a new guy nice a coincidence forget it any newspaper baby but one funny thing is when say Gloria na me Gloria kasa say but na me Gloria and share one on one zeda because nothing here planning ya hu t-shirts no say na me it's never clear what the journey so oh yes it was just na nye bia debi me will respect bad man me fan say even sometimes no cry my girlfriend if I broach by on negotiate Gloria negotiate oh so we hu ne girlfriend cry by or no any I think 2015 if I'm not mistaken 2015 yen try ye ho enkwaje nkrato aboafo is still the journey.
Yako akoji enkrato oba oguswa ehwe de Jenny yeda aboafo awmaso yasena na wotwe etimi de dwumade ebrɛw ena me guest afi no watena se a eye Nkosuohene papa before a yedi dwumade ebebe wiye me pese unto youth no efo with your Jenny any dia wa famu wa brabom meka se youth bia ma obi ampre ene wo hwa brabo no se de ye bo no na eye ahopepre ena mebinim enkudu ba bia ombeso mudu ye de ahopepre kwa wariem ye de ahopepre kwa adwumam ye de ahopepre ekọ niam bebi ya yonko fam ni nyina but adide ntitiriw a me pese me kan se oma no kredie eni nenim kan onipa ko bia se wudi no kra etimi de wokọ ba bia wonsusu se wobedu na wo manyame du anim kan a da bia wo de ade a pese wo ye no Mexican ni brain ni wenim kan we say sika ene sika edibi mu di sika echi but ye hu ba bia omo agoye de akodu me mpempem ya me ka guza me meka say me nya say bi obi adi 20 years 50 years nyam na mbetu ne fo but afu to di eye den a obi be fa o de be ye den e be ma obi e na obi anso ni hwa pa foto yes tino kakra me ka kire omo an say omunsi abot say bi say ye nyina ma me sabio me say me kwara bri me start say me kan because eh sabrenti yabre o yabre so enei ba bia nyame dia bedu yi ya dum sabe pepe nana season 2 die wodwumadi bi ayeye o 80 pick and art no be yi ba akwa ma me yeah so nana for mama oh boy ba photo paper sa wan hwa na wako akwa nana yesika embofra brim poem recite any primary poem a wonim me kan po share abda share ayana hey nam say ye anthem ni president kura me ntimi na we poem why poem man enkoda oh man be jaja asante mo bogu presby adde we dey pay before for abra na e dey amfa na ene ha na breba ma ye di dwumade esi minim se wa wotsena fie hwe ye wani agi na ansa na ebe kone de asida kese ebe ma aboafo ma so yesi na wotwe bia ye di de Jenny ebrel ewo Adom TV so e time herbal mixture osi malaria de wadru anytime give us clean care KNG herbal capsules and a lip tomato paste. My beautiful hair is from Santi's hair and na do ye me makeup e say beauty makeover asem back pe and a debia make a chiro missing yami woma ebe ye me das Journey, the journey, the journey. Take this life, journey.